بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه المنتجبين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حمد قهما جوارينو ما جوهار بيور عالمونو بيور مخلوقاتو رحمانو رحيم. دشمني قه ظالمونا عاقبت رندز قه متقيونو، يعني أي ورا هماي ورا إنسانون مسؤوليات خزونو أي ورا عمل كو غوري رند رياردون الأرجع عاقبتين بينيين رندا. صلاة وسلام قه پیامبر عليه الصلاة والسلام، قه أهل بيتي و قه أصحابني و سلام و رحمه همای حیا روز قیامت پیور مؤمنون مسلمونون پیامبرون سر و شما تماشاگر عزیز و ارجایی و برما که ما گوشتاری کن رحمه همای شما پیورون سر. گل جماعت روز محرمه، روز کربلای، روز عاشورای و در حق امام حسین و حرکتیت قدوم مسئول داشت ما خبر دون ان برنامه ان وات امام حسین راجع ورین را ما دست بکن حیا راجع پین، یعنی ان رارد نزدی دهیر آشمون یعنی کندرگ ان را امام حسین چه خبر داشت که کمی عمو پیهد کمید خبر ده کم جر دستگیری کرده چه گره بی آیسر ما خبر دون. tabii ki vergma dest pê bikirin bername çend ayet irtibatên ben behs ma dikist ayetun ma wûnin û jara pê tefsîrî ma dûn ve reja verînek İmam Hüseyin dest be en hareket kir kumî de xeber de kum vendo cid sebiyo ve yê çi gure ki ayê maşmar bûn inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا. صدق الله العلي العظيم. آية ما وين قرأت كسورة مريم را آية 58 حيا آية 6 يو تفسير آية çünkü en ayetun irtibatiye ben hadisa öst. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم. أي إنسان الله تعالى نعمت خود جير كر تمام، يعني هداية و عمل صالح جير ميسر کرده پیامبران را، ذرية حضرت آدم را پیامبران را، أي ما بحضرت نوح ما بار گیمی که آین را و من ذرية إبراهيم ذرية حضرت إبراهيم را
و اسرائیل حضرت یعقوب، اسرائیل لقب یعقوب یعنی قول الله با معنی و ممن هدینا و اشتبینا و این ما ویژنه و این مرات متشم يعني ضاف قلبي الله تعالى نعمت خوين ركو تمام هداية عمل صالح إيمان كامل نصيب بيو. إذا تتلى عليهم يعني أن إنسان وقت آية ما جيرين واندش آيات الرحمن، آية الرحمن جيرين واندش يعني بارمن و سربن سجده. أما يو جروب الله تعالى فن أنقذب إن النعمات هداية سرب و صالحين و کتاب الله وقت وندن و سجده کردن. بعد اینینا فخلف من بعدهم خلف، بعد اینینا یونا جرگ اومه، یونا گروه اومه اضاعوا الصلاة، نماز داکش، نماز زایکه و تبعوا الشهوات، کت شهوت خودما، کت مال دما، ملک دما، شهوت دما، فسوف يلقون غيا و اینی جزاء ان عصيان خو و گناهکار خو نزدیرا وینن. فسوف يلقون غيا الا من تاب، الا ای کسی توبه بکر، ایمان خو تذکر و عمل صالح بکر، ینجادزن و اصلح و خو اصلاح بکر، فاولئک يدخلون الجنه ولا يظلمون فتیلا شیئا. ای شین جنت و اینر یا نحقه یا ظلم نبن. بعد آیاتونه گل جماعت مازون زمان هر پیامبرید هیور یا اصلاح ورازون انسان ین رار حق سر پیامبر شو و یا یوم مدت رپه هونه یواش یواش خرابه ورازینا، دین ترک بن، نماز ترک بن، بی اخلاق ورازینا، خرابه ورازینا، هونه یو وارزون و یو حرکت کن. و ان آیت شما اگر دقت بکرسه بعد پیامبره yani tam çorastar nezdi hiris hayser bat peyambera. Peygamber aleyhissalatu vesselam şahse o hiris did vefat kün, şahse haştay hiris di şahse haştay çoras hayser yani bat peyambera ana hadise bana yani han kharabe virazana ki kış peygamberiyin kıştış sahabe پیامبری کشتش ای و هر حقیقت بجین ین کشه جواب پیزک معاونین مثلا امام شافعی محکم عیدون بن، ابو حنیفه جزا ویدیون کشتش، امام جعفر صادق یعنی زهیر دونجی یون کشتش. یعنی ها کشن آیت منسا من یو حوله ورازتون حولی ای حولشی ین دما هون خرابه اومه الا ای کسی توبه بکر، اصلاح بکر، خود دوست کر ای مستثنا و الله تعالی مکافات آینیز دون. تاریخ بشر وقتش ما بون ترا دائما انقدو یا دونم حوله ورازینا یا دونم یا دم حوله ورازینا هون بن خراب، هون ویژن انسان رهبری کن رار مجنجه، هون بن حول، هون بن خراب و قوغازک قوغه حولونو خرابونو. ان دنیا انقدا قدو امام حسین یا باتا نسبتی بن انما الحیات هو العقیدة و جهاد. یعنی حیات یو باوره و یوزیک سمید آیا باوره حرکت کردش، جهاد کردش، یعنی جهد و غیرت و خبات و جهاد sadece قوغت demek نه، جهد غیرت مبنلا میاره ضاف و جهد کن. یعنی یو معنی جهاد است یعنی او زونه یک تزون آیا رنده یک تزون او چوب تجیر باور آرد ایمان آرد تسمید آیا غیرت بکر جهد بکر یعنی به قلم به مالا به جونا آیا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الله تعالی بون ای راه ماد جهد و غیرت کن مرار جر کن راحت و هدایت مجننجه رار مجننجه و رار وینن حقیقت وینن. قدو ما سر هجری سر ششت میلادی سر 68 معاویه مرد yani قلدو و مکتوب ارشود هر طرف که هر کس را شما بیعت کن ذاتن همه و حیات خودب سمید یزیدم پیزوارا ملت را بیعت کروتب ذات بیعت پیزوار مشروعنیو. امام مالک وقت عبدالله بن زید لاج امام زید مدینه دیو قیام که
و امام مالک وقت فتوا دید که yani yo beyat o yo sonduk pezvara ben o sond geçerliğini yön mabir vakti kenan evren darbe kerdi o men doğra girin ve pezvara ciniginde verdiği son der ki tefingşima esnüçini ezzonu sond o kadar yotak itibariye çiniyor ama millet birden yani teslim kirden. Her halükarda yo sond veya yo beyat veya pezvara eğer bense او فقه دينا اعتباري شنو حتى منصور دوانقي واندا امام مالك با بان فتوى تهملت عليهم التحريك عبد الله بن زيد بان فتوى دليل متر وان الظالم بزوار هملت بيعت كن او بيعت يعني جائز نو او سر ششت مكتوب ارشاد مدينه والي وليد بن عتبه يعني اما بن ريو شو واندا امام حسین با bir قصر bir saray yüzüne ki Muaviye mörd ama güya yani nizun haberi Çin'e Muaviye Velid ibn Utbe ve Mervan saray duran işte vilayeted yani ve o selam aleyküm selam beçura hiris hab Haşimiz huwa tebert zonen eğer utenaşırsa giriyor kharabe ورا زيانا وشه وجا وليد و تاشنوت معاوية مرد وإنا لله وإنا إليه راجعون ومكتوب مو كي قرش ما بيعت بيد يا وقت و از يوم مردم سيما ميونيك بيعت نزون قرا روش ملاش ما بين ملتد وملت بيور بيهات وقت ما بيعتون و مروان لاش شمازون حكم او حكم نمي نابا ابو الفساد پیامبر علیه الصلاة والسلام ذاتن و مدینه را سرگون کرده حضرت ابو بکر نارد حضرت عمر نارد اما عثمان اقربه یب آبیب آرد ذاتن چه خرابه اگر زمان حضرت عثمان درازی به سبب مروان یونش مکتوبی و چینی مروان حتی همه انه پاشتی بای خود پیامبر علیه الصلاة والسلام بعد انی را یو فتنه نیون پیارا مروان گیرا ولید روا و امش امام حسین را بیعت نیر سبات هنیشین ترا بیعت بیر یا ترا بیعت بیر یا بکش و امام ولید و اوچوگ یعنی ری عردونا چینش ما پیوری ملکی بمه اسمد انگرونا گونی حسین نرشنان و دین خود تلاف نکن اوجایون باتو حق و امام حسین مند مروانه و لاج دیکا چمگزگ یبن زرقا لاج دیکا چمگزگ تو وازن مبکش تم را وازن و بیعت از بکر سمد یزید اوجا انوات خوا و انا من اهل بیت النبوه و معدن العلم و مختلف الملائک و بیت الرحمه لا يبايع مثل يزيد وأز شارب الخمر قاتل النفس المحرمة والراكب الفجور ويو أز كي بيعنبر روا او كيوغ ملائكة شين ومن مختلف الملائك معدن العلم علم كي مارن يبيرا الله تعالى فتح بنا وسينتهي بنا أن الله تعالى بما بأنا دعوة دست بكو بيني يز بما وبنا يوم مردم كسي ما تسليم يزيد نبن يزيد رقاور يزيد قوين رشنون و إنسان ناحق دون كشتش و فسخ و فجور حياتيو يوم مردم سيما تسليم يزيد نبن و أن واو داپوري برجا را و بجا مروان گیرا ولید روا و انا ساعت را پی تهین نشکن بیعت امام حسین را یعنی حسین را تابه و نبون امام حسین را تنشکن بیعت بیر و گره قدا مگر بناتش مضاف کن برشت ولید دور ونرت با نوازن سمدیو بیعتا گونه لاش پیامبر برشت روش بین سر صبای امام حسین علیه السلام شسر مزل پیریک خواه مزل پیامبر علیه السلام و اوجا
یا یعنی نجوا یعنی ذره درد خود پیامبر و ذره خود پیامبر که و انقدوا این از وازن متنی اقدویوات اقد شمار بونو معنا بکر. السلام علیک یا رسول الله، یعنی سلام الله بسرب ای قاصد همای پیامبر همای. انا الحسین ابن فاطمه، از حسین لاش فاطمه و انا فرخک و ابن فرختک، از حس کرده تو و حس کرده تو و سبتک فی خلف الذی خلفت على امتک، و از پیرن تو اوتورنگ تو خواب من امتت ورده یو امانت. چون که پیامبر علیه الصلاة و السلام چند گرینگ مناسبتون یعنی قیده مناسبتت پیامبر علیه الصلاة و السلام اذکرکم فی اهل بیتی، اهل بیت در حق اهل بیت خود از هشدار دون شما دقت بکرن، رعایت بکرن و هر اهل بیت ما وجن تشهد علیهم یا نبی الله، ای پیامبر همای شاهد ب انا قوم از امانت ورده. چون که پیامبر یون حدیث خودون انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عطرة اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعد ابدا فانهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ای گل اسلامون، گل جماعت امت اسلام ده امانت گرون مشمار جا ورده. یو امانت پیلا کتاب همایو حبل المتین ممدود من السماء الى الارض، یعنی بند همایو آسمان را و مصر عرض. ای دینز اهل بیت منو این ورد هی پیا را نقرفین حتی روز قیامت اون بیر مهد. و اگر شما وردینا خو گرید و وردین استپیش وردین دماشرسا شما رار یعنی خلصنایش بینین، هدایت بینن، رار راشت بینن. اما شما یوی جا ورد یوی ترک بکر sadece ایوی اتپیسا شما رار نمین ما ایر بونین درم اسلامون توین باید مار قرآن بس و توین کت و اهل بیت قرآن را خبر چینه علی را ما حسکن و حسن ما حسین را حسکن نماشین و رجا چینو انگریزی که یونش یعنی امام جعفر صادق ون امام حسین ون من احبنا فلیعمل عملنا فیحیی امرنا، کمک ما را حسکن سا کرا عمل ما بکن. یک نماز چینو، رجا چینو، حلال چینو، حرام چینو، راقی حیات استا، شراب استا، یعنی حد حدود همایو پیامبر و سنت پیامبر و کتاب همای نشن اصلا sadece یوز الفخار خو ملک رو از رار علید از علویه نمیمه اینن یو فایده اینو تک چینو یعنی گرم انقده بزن هت بینا توینز یعنی ون ما هر قرآن دما اما هت بینا مسلمانون کشین طرفدار نومت پیشن طرفدار علی، نومت به علوی، نومت به جعفری، نومت به دون شیعه و سنی دون ایو آیر کشین انزک یعنی خلاص اینن چینا گرم ما وردینز پیا بتپش یعنی هم کتاب هم اهل بیت مقصد از قدوت پیامبر بدی زمان سنت گرم اهل بیت را بمست یعنی سنت سنیه دیه یو کتاب یوز ای که ما گوشتاری کن لطفا و او کتاب بدی زمان بیر بون اهل بیت را مقصد چنو سنت و سنیه ذکرون و اهل بیت اگر ما سنت صحیح و دغری وازن راشت وازن سا گرم ماشه بر اهل بیت بکره و این را بمست و شسر مزل و این خیانت کرده و از تینا جا برده. اینهم قد خذلونی یعنی از پیرشون کرده و هر من نویجه و ضیعونی از ضایع کرده و انهم لم یحفظونی و از محفظه نکرده و هذا شکوای الیک حتی القاک یا رسول الله این شکایت منو دست این را از شکایت کن تو حتی از بیر هونه تراس قد ایوب واسه انما اشکو نه یعقوب و انما اشکو بس و حزنی الى الله یعنی شکایت خو و کدر خو از عرض الله کن یعنی پیری خورا انقدابا. طبعا بعد انا روش بین هت شونیا هونه شسر قبر پیامبر علیه الصلاة و السلام و انوات خو و انفر هت همای خدا اللهم یا رب إن هذا قبر نبيك، أنا قبر پیامبر تو محمد صلى الله عليه وآله
وأنا ابن بنت محمد از لاش کنه پیغمبره وقد حضرني من الأمر ما قد علم تظن اینکه یو گره و مماسر یو درم است و خبرت به استا تعلم الغیوب و تعلم ما في الصدور او هو سینون تأیزک زن و علام الغیب تی اللهم إني أحب المعروف وأكره المنكر يا رب از معروف حس کن و از منکر خرابه را نفرت کن معروف و منکر عند وات قرآنی ان سر از وازن بنه بندر یعنی معروف هر رنده یا حوله یا گروه پاک تمیز رنده معشری عقل انسانون ای حول وینون یعنی کلی عقل یو جمع عقل یو ملت ون انگوره گروه رند انگوره گروه حول ایرون معروف یعنی عقل فطرات و وجدان انسان یو گروه حول وینن قرآن این رون معروف یعنی عقل این شناسنن منکر یعنی او چو نمو شناسنایش او چو عقل و وجدان معشری عقل و وجدان انسانون ای حول نوینن توپلو عقل ون لا عقل سالم یه حول نوینن ایرون منکر ذاتا چنک دین كل ما حكم به العقل حكم به الشرع وكل ما حكم به الشرع حكم به العقل ان يقايدو كل يوم او تشوق شريعة امر بيكو بعد ان بكران عقل سالم عقل خربيو عقل اسير شهوته الدنيا ومال وملكه مقام وموكي نبيو يعني سالم محاكمه سالم اي اوقد قبول كن و چنك عقل قبول کیوسا شریعت ای امر کن یعنی بنات عقل و شرع یو اختلاف یو دقیقی نبنا اگر اختلاف اوسا اگر یو بینو نتپش نسا یا عقل دیو نقصونه استا یا نقل دیو کمونه استا معروف اني احب المعروف واكره المنكر وانا اسالك يا ذا الجلال والاكرام ای وهار جلال عظمت پیله و وهار اکرام یعنی رنده حوله بحق هذا القبر خاطر ان قبره ومن فيه ما اخترت من امر هذا ما هو لك رضا فمر چنگ يعني اختیار که اراده که از برزه تو از وادن حرکت بکر و اون رار مگروت متپشت يعني هدف من مقصد من قاية من يا رب من رزتوا ترازب و از سمد دين توا و سمد معروفة و منكرة از حركت كان رجل دين سر صباي هين خبردايش بين و شن سر قبر پیامبر گرنگ هيرن بأبي أنت وأمي يا رسول الله ديك بايك مهارچ مفادت يا پیامبر همای قاصد همای لقد خرجتم من جوارك كرها ازات بتركن اما بواشت منانيو يعني از مجبور بيا كرها يعني بإكراها نواشت ازا اشاره تركن وفرق بيني وبينك بنات منوت بد جاي فرازه يعني ازات براكن بير اما انواشت منيو چرا لم ابايع ليزيد بن معاوية هنا اوفات خوك سنگ سراي والد كشك والد يتكرار كه و اتا هنا تكرار كن از يعني يزيد لاش معاوية رقاور و گناهكار و قاتل انسانون بيگنون از ير بيعات نكن وها انا خارج من جوارك على الكراهه يعني از به کراهت از ترکن و نیواشته از ترکن از مجبور بیا ترک بکی یا رسول الله فعليك مني السلام و سلام خو از پراشوان یا نبی الله یا رسول الله ان وداع امام حسین علیه السلام راجع هیرن حرکتا و اجرا وداع کن و شنهت مكية طبعا بريش شير مكة بريخ محمد ابن حنفية خبردون محمد ابن حنفية شيء محمد حنفية محمد ابن حنفية محمد حنفية فمحمد ابن حنفية نوم الله ديكي حنفية و محمد حنفية
ابن علی برای خود خبر دون و برای تابی بون تشین کوفه اما شهر کوفه تیر هنزارنا مکتوب ارشوید اما تزون که شهر کوفه بایک ما تینا وردا وفادار نکرد با امام حسن وفادار نکرد یعنی تیر نسین اما تیز تینا وردن از توصیه نکن و امام حسین تابی که یه رزبا یعنی حجت مید به تمام اما روز قیامت وقتی الله تعالی پرس هنزارنا تیر مکتوب بومه تقه واطین جواب ندا و تقه سرمونین نگروت و رهبر نکه و پینی ظلم و حکومت ظلم و ستم و ناحق و ناشرعی پینی نارد از ونسا یعنی معالا حجت میر به تمام دلیل به تمام وقتی ملت فونا بیه ما شرعین را بخلص و از مجبوره حرکت بکر تابی را عبدالله بن عمر خبر دایش کن وقتشون مکه عبدالله بن زبیر ویری رامو چونکه عبدالله بن زبیر راست ترسن وزکشون مکه و تراون تونسا انقدر حن مکتوب میرومه کوفرا تمیر بن دستگیر تمیر بن پاشتگر و تابی که ون حالا یک تشیر کوفه تا مکه نمون باجی وقت اجاره واردن وشن عبدالله بن زبیر امام حسین ون که دیر دی ون حیاق از مکه دبسه چو یه دما نشن و بیایش من مکه ضراری و آیره ون شهد کوفه و اما قدو ون قدو ما قرار خودو از قرار خود گوره حرکت کن تابی وقت مدینه را بجن او واقعی مهم یعنی او واقعی بتون هدفی و حرکتی مجنون را ون سوجا ون لم أخرج يعني أنقذون لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا فاسدا ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي وأحب أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأن حركت ما أن صاروا دارتش ما خروج يعني صاروا دارتش تشخش صاروا دارتش حركت ما أن باتريا از نوازن خرابه ذکر رازو از نوازن یو شر رازو اما دین بایک مد خرابه برازه دین پیریک مد از وازن ان دین هونه اصلاح بکر هونه düz کر zaten göre پیغمبرون göre imamون Allah چرا پیاده ماهی پیغمبر ارشاد پیغمبر çünkü یو پیغمبرمو بنه کرداد biz هونه خرابه برازه هونه یونا ارشاد هونه خرابه برازه هونه یونا ارشاد مثلا بعد عیسی دین عیسی دین یو یعنی دین اسلامیه اما او چون عیسی علیه السلام بون و ما بینن یو مدت جوابه عیسی بن لاج الله و عبادت چی جا وردن یو سوری گرون ورازن رقاون حتی زره کلیسات چون پیغمبر نمو راقی نشمتا یا رجا یو خریستیون مخبر ده مبارک داشت یعنی کلیسا را اومنیتشین چومی مبارک چون پیغمبر یعنی راقی شمتا التوراة اصل قايناق شمانيو يعني خريستيونونر توراة كتاب شرعاته انجيل كتاب وعظ نصيحته موعظه وشريعته التوراة سوره فيست هوتن آيات هوتند وون الله تعالى شراب وقت شما اینا کنزره یا شوشی یعنی اینا موج دلغه حتی اونیایشی داهی ترا حرام نون و وون الان بسینی یونا پیامبریون وون شراب بویرن نون بویرن بعدين ما نون او güne müzik şaraba ne çi akıl mantık kabul kön yo çu zararlı yo çu akıl insanın peygamber olma akıl insanın bir hareket kardeş insanın ba akıl ve mantıka yani idare bikir ama peygamber yön zarre ki merasim zarre kilisad ibadetin ucrape raqi şman bunyo vevatşi nizon Hazret İsa olma şarap qedib bamir ok beran desku kemin okra اوك بالشراب شاستان آيا شراب را شمت هونجي ذيك نقدي ان حكايه وافسانه تابي كي پیغمبر عليه الصلاه والسلام اما اوچو شريعت عيسى ديك درست يعني او باتيو او تأييد كرد اما او نو حتا و زيادونو ان بات عيسى نو
تود یو عیسی پیانوندن ان سمت موسی سمت ابینون از اوقدو هر پیامبر بعدی پیامبرایون شریعتی تایید کن اما او چو نو حتا او چو زیادونو و یا او چو کم ایز کن düz yani پیامبر هم مصدق هم مصحح هم تصدیق کن پیامبر verin ve hem تصحیح کن yani eğer نومه پیامبر زور خرافه o زیادونه کمیونه ورازیسه ayın kön düz İmam Hüseyin tavunsa من از وازن دین پیرکمت خرابه ورازیا زیادونه ورازیا و دینک سمت عدالت آما دینک سمت حقوق آما دینک سمت محفظه کردش جون انسانون آما çünkü gel cemaat yani çağır ponş hem maksat din est pure şeriatun semet en maksaduna ve umo yani semet hayat insanına heps jun insanın çünkü ita İmam Hüseyin ezon günah nahak harışana insanın günahın harışana şmahevinin yani keyfe ma yaşahun zarına insan kişt Haccac yani zaman Emeviyonet so vishab insan so vishunzar insan kişt hatta vakti mesela İmam Ali vakti bkhalife Abdullah ibn Ömer cir beyat nikah ama vakti Haccac Mekke Zübeyir yani Zübeyir Abdullah yani da kiştiş binde kiştiş ve Abdullah ibn Ömer İmam Hüseyin'e beyat nikah ama şey des Haccac girat ve azumaya bir beyat bikir hatta Haccac ve ana haltume و معشنات پیامبر بعد کم بیا بیعت ان دنیا را شر امام خونه شناسه جهاله سرمرد حجاج ولا علی امام نیاب امام حق نیاب قد تجر بیعت نکرد و اوله تسمد ان یا بیعت نکرد تدیوم زبیر سنی کریسه به ترسون خبرومه و لنگ کدر و تیپ مقدم کن حضرت چیز عبدالله ابن عمر با تیپ مقدم کن و تا aynı beyat te tersun xuberte beyat kin yani İmam Hüseyin istira baba bir mir destegire bekir dest bime paşt bime ma vera en zulm vera en sitem vender ama nika peynir mecbur şey yani lingi Haccac so vist hunzar tarih bunen akine bunen tara Haccac zalim taravun so vist hunzar insan kışt en sovist hunzar insana zafiye taraftar ehli beyti ve zafiye evlad Resulüz mündür. Hatta yok kısım insanın Haccac cennet ki la namaz yeri sünnet namaz yeri daima kirden. Yani en kadar yo din afyon yo dini yani pe millet yani kin sarhoş kin yani Karl Marx'un bun din afyon hakikaten se esrar insanın kün kemakıl o din en din. Yo pure peygamberun semed حقا حقوقا عدالتا ظلما Kur'an-ı Kerim ise وَلَا عُدْوَانْ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ Yo insan kafirse kafir, nişkin karışıp. Ama yo insan eğer o zulüm künse Kur'an'ın yani düşmanı fakat vera zalimuna. Yani her insan imanı veya küfrü serbest zaten eğer serbestse çiniyorsa irade ve اختیار چنیبسا ایمان و یا کفر معنی نمونانه تگره به کیف خوا به اراده خوا لا اکراه فی الدین یعنی دین دواره چنیا اما ظلم دین قبول نکن یعنی رار همای ذاتن انو وقت ما بون رار همای قی همای رار همای چنو رار همای ان نیوک تشیر پی زواره یوی بیار دین اسلامی سر و یا اسلام بین یا نبین کالمه سر و در نومه اسلامی انگوری بی ama tavhid en guruna İslam'e pya nevendön. İslam'e din iradiyo, din zonayışyo. Yani hatta vakti ma tarifi imunken hevergara marifet bib, hevergara az Allah'ı beşinas, peygamber beşinas, hakikat din beşinas, hama tasdik bikir kalben, hama ikrar bikir, hama pe amel bikir. Miyarek niye şinasno niye şu? O iman van sayakyo. O iman khware. Niye o imanı Allah-u Teala mara vazın iman khwaru. Hayra itiya mesela vera zulüm venört yani İmam Hüseyin ve bunu az vazan hole emir bikir ve xarabera insanın dürfin. Ve itiya yor nokta asta. Qe han evlad İmam Ali evlad peygamber umekiştiş. Seme çine umekiştiş. Seme dina. Bediyo zamanı vakti zaf veşmun.
بون سمد سيدنا سمد أئمة أهل البيت سمد أهل البيت أنا مثلا ده جنبه است يعني دهتی است مار دین ما و اما سیدر هم دین هم دعوه بایکا میراث بایکو آیرا وقت گل جماعت يعني اسلامه كان تهلكه باحتياج يجناستا ما بين اهل بيت رسول الله ورند اولاد رسول الله هي ورند اولاد علي وفاطمه هي ورند اگر فاطمه روات سيده النساء العالمين ان يو بروتوكول نيو يعني شو دايك رياردنا عند حضرت فاطمه اولاد سمد انساناته قربون نده و اولاد عالم و ولي و امام و شو دايك رحند فاطمه قج رانكوت إنا أعطينا كالكوثر يعني كوثر أنا وعشت فاطمة زيادونه الناس زيادونه خيرا زيادونه علمها زيادونه فدكاريا كوثر إنا وتمثيل أنا كوثر آينة أنا كوثر آخرات ديز حوز كوثر أما الدنيا كوثر فاطمة وأولاد فاطمة را خير زياد حسنات زياد فخر الرازيون يعني حن أولاد رسول الله أمي كشتش اما رعاردنا هونجیز چون نسل هند نسل رسول الله نیا یو است باج از افتخار به خود سینه از لاج معاویه و او بین باج از لاج عمرو بن عاص او بین از لاج فلان کسا اما لاج سمیه و لاج ابن زیاده و پیورین ابتر ان معجزه قرآن ان واجته ان اعطیناک الکوثر فصل لربك وانهر ان شانئك هو الابتر يعني ایک دشمن تو نسل این بریا و این نسل این قط بیا نسل تو زیادونه و انا نسل زیاد را خیر و حسنات و رنده و حوله و یعنی هر زمان به مکاند یعنی نومین شانین شریفین بن و منازوازن اصلاح بکیر چونکه پیامبرم مثلا حضرت شعیب قرآن کریم تراون الصلواتو که يعني نماش تبيو سبب ويا دين تبيو سبب تفون مال خو انقدا اخذ ترازي مراز الرعايات نكردن يو بنون خابينين و بوتون العبادات كردن ان نماش تو ويا دعوت تو دين ت انا ما روازن ما تو اخذ زونه و تمارون يعني انغرا مكرن ترازي انقدا بكرن حق خو انقدا رعايات بكرن بوتون او چو ديك باك ما عبادات كردن عين العبادات مكرن اما حضرت شعيب موسى إن أريد إلا الإصلاح از وازن بینات شما یعنی حوله براز حول کر دوز کر خرابه برطرف بکر اصلاح بکر میگم ماکینه وقت خریپیانه عربی فارسی ون اصلاح تصلیح یعنی دوز کر هنه اقدو ورینگ سنی سالم اقده یعنی امام ون از وازن ان دین اصلاح بکر و یو مردم سیمه تابی یزید نبن و یونا واته خوون او واته مابونو و ان بحث ما قفلنا چونکه هما پینی یون هما یونا دینا جلسوند ما واته امام سر شین یعنی حیا کربلا یه چه واته وات و حرکت و چه خطبه بی یعنی قدو مابا ورنی را حیا پینی موازن انه بد شما زونایش شناسنایش حقیقتا زون زازکی سر و تركيزي حتى يعني معلومات أقدا نيندش يعني سطحي سايكيو معلومات دون أما خواره معلومات در حقنا حادثة نمو ديايش نين دياي يعني نفون يعني بنزيك سانسور است نزيك ما جرا قبول بكر او يوم مردم به الله رحمه بكر كورونا مرد مرد دنگل هرادا نمي او يعني اي مردم بني واش يعني حقيقة مسئله عاشورا و کربلا به بحث بکر و زر و پیزارا واتین و ایتاونسا امام حسین بون این فی لکم اسوه این مهم یعنی از شمار یو ارنگا از شمار یو ارنگا حقیقتا انسان مثلا یرا ارنگ کرد ين خوريكور رهبر زونو از مثال دون نيلسون مانديلا من از حبسة هين يعني الرسيبة بيني خط بيني از هين تحمل من نماندب از مواشن تسليم يعني اي فاشيستون جنوب افريقيا يعني بونجيس سر بونجيس صبيب اما سدس سر ين حكم كردن اسيون سر
من یک کتاب حضرت حسین کوت مدستی آردامه او به سبب از اشکال صبر بکر حجرت ویست هوت سر یعنی مصابر که و ورا ان چیون برای ان ظالمون مجادله و پیلید نلسون ماندلا حیا زمان است یعنی نومیه ذکر بن اما وون رهبر می امام حسین گاندی یا مملکت هندستان مثلا لیدریب وون درس خواه حسین ابن علی را گروتش مازون هندستان روز عاشورا رسمی تعطیل یعنی یو غیر اسلامی و مملکت حتی ما وون گوپرست اما حق امام حسین تسلیم کن و مقامی موکیه شخصیتی زون ضعف مملکت استموند maalesef هنوز عاشورا رسمی تعطیل نو tabii ki بالوسیله معنی وازن روز عاشورا پیلاونی عاشورا نو آیا تعطیل نیا آوزک یعنی یو سابترما یعنی he کنوین عاشر يوم روز دسن محرم و يوم العاشر او حادثه او روز دسن بیون نومی عاشورا و نون غله و اسکیجو کنتیم شیرینی و شیرینه کن ولا ان امویون آکیران ماده دیانت بونن یعنی عاشورا مادهسی امویون سبب بو از یعنی انا حادثه بد انسانون بیر کردش آراج کیف کردن کش گروتن پرا شایی وراشتن عاشورا کردن ولا باقلوا tabiri caizse şirine kerdin vela şiren Tunus Maghreb ezarınet roş desin tonin o yön hadis rivayetiz ardni re en rivayet zür a peyni pöre zür raje Aşura nazon duaykum kabul biya nazon ay Musa deniz raviyor nazon Namrud adır raviyor ini pör ne pierag asıl Aşure ma arkadaşlar ma ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam'a ve en roş aşiret روز دستن محرم نسل پیامبر قرین آردو و ظلم ستم خرابه رسانه مثلا اوج خو زیروی خو ما امت محمد نه بنی اسرائیل نزون مصر را ویجیو نزون نوح گیمیه ایروش یا منا یودروا یا یو پیل یهودین ایتمت خبر ده یا ما قالش ما کم راش مصر را ویجی یا با من نیسانت ویجی ویا و از اون تسمه چنه هنه پرسن işte یو روایت و تاریخش مارس روز عاشورا اصل اساسی اصل geçiniyor yani akiren yani kitap Diyanet ansiklopedi Diyanet madde Aşura sebebi bunun emevin varşt en hadise bir insan bir kardeş işte uydurma hadis ardne rud o Aşura karda vela yok kısım Aleviyun onun en çölü de ziyaret camide parayı en Aşura maçta eskiz nozu kentiyamını kim vela asıl asasın görüşünü sadece emevin varş yani xuriyo yani şayi veraz keyf veraz çünkü düşman xwe به چی خوگره ورشتر دارتوه و ayrı gara enguruna merdin dürvündür به سبب ما انا حادثه سر بحث کن قه çünkü Kur'an-ı Kerim'in gel cemaat aşmara göçivon mesela yo dave Hazreti Salih bia umma kiştiş Allah'vat mekişen kişta Allah-u Teala Kur'an'ı tıra bahs kın veya mesela Namrud ve İbrahim honzar saru qoqa kyo Allah-u Teala tıra bahs kın veya mesela Firavun ra bahs kın, Şeddad ra bahs kın, Haman ra bahs kın, zalimun ra bahs kın, Ashab-ül Uhdud ra bahs kın. Ashab-ül Uhdud pürpe bun dest veya visten yani Hristiyan dindarım, Yahudiyon inni eş zerre yo çale adir. İnni ra Kur'an-ı Kerim bahs kın, yo sure zasa ya sure Buruj ve ma naqamu minhum illa en yu'minu billahil azizil hamid. Qe inni ra intikam giro sebep yin Allah yani hamid ve aziz ve iman ve ardab ayı yin vaştan ayratıra intikam bir. Ve semai zatil buruj ve yevmil mev'ud ve şahidun. Kutile ashabul uhdud ennari zatil vakud. İshum aleyha qud ve hum ala ma yef'aluna bil mu'minine şuhud. Yani yo çal vraşti bu ve çenhev ehli iman o zaman eş zara en adır Allah-u Teala en adır ra bahs kön ve her raj ma enni hevunen. Yani hunzar çarşı sara ma en adır ra bahs kön ama vakti muharram ume adır semed nesli peygamber ama vraşti. Hotay ten eş zara çal adır tevun en insan o kadar ume kiştiş kış aşmara grot haya an temiz an pak insan ume kiştiş vakti bahs enike lavun qehir hal enni tekrar kön qe Allah-u Teala uhdud hot hunzar sara biyo. Ayet tekrar kın, 4,000-5,000 sar cevabı Firavun, İsrail'in dopyor Yahudun,
قی الله تعالی این را 20 قرآن را بحث کن ده زیاد بلکه و یا او ظلم بینک یعنی اصحاب الاخدود را ما گرد اصحاب الكهف هولون را خرابون را الله تعالی بحث کن ها سبب انه یو أن حادثة ما بظن أن أهل بيت رسول الله ظن إن مثل أهل بيت كمثل سفينة نوح فمن ركبها نجا ومن تركها فغرق. پیامبر علیه الصلاة والسلام مثال أهل بيت ممنون گیمی حضرت نوح کمک نشوه خلصیا کمک تپیا من غرقیا و یا خنقیا اوکد yani أنا كلمة غرقية عربشة غرق رجروت يعني tabi bayılma anlamında yani khura ama faryon veya khura şu veya غرقيو ama خنقية yani komik ana ahli beyti havalti nikür ve ana gemi nişin ve yani şimdi abun peş inin ne tepiş uzik mesela o tehliket çünkü Allah Peygamber aleyhissalatu vesselam mar hem Kur'an'ı natık hem Kur'an'ı Samit ca verdi ve mara vaş ki ma vurdiniz piyaber yani sünnet peygamberiz ma inin ra bimus inin ra bimus ve piyada bikir ve eni pe amel bikir. Peyni ayetit peyni sohbetit az en ayet sure şuara vazan bun peyni sure şuara o ayet mevalla Mansur ad-Dawaniqi vahtık و آرد قرآن را بعد آخری ده یو آیت وونسا آیت چنه یون مرا وونسا آیت که آن چی میکرد این آیت و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون yani ظالم وینین yani چه ظلمه o zulmü yinkö sebep o zulme çi inkılap yani çi bedel niyiş çi felaket yani yinser ye devinen sebana hot binaz vela تحسبن الله غافلا عما يعلم الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار yani şema yani Allah gafil mezun yani ey gurug zalim hekin beni muhlet tunca ve yin teahhirinin hayaki o racik çimyin sanki malakamunen sanki ana yani böyle çimra he vejin ve malak munen haya oraj Allah Teala yin tahkikun. Esselamu alel Hüseyin ve ala evladil Hüseyin ve ala ashabil Hüseyin ve ala arvahilleti hallet bi fenâ'ille Hüseyin. Vesselamu aleyküm cemiyen ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sulumallah İmam Hüseyin serib evladını serib Ali ibn Hüseyin İmam Zeynel Abidin ve پیور روحانو انسانانو سمت آیا دعوا و سمت رارینا رار پیامبر رار اسلامیه یعنی جون خدا سلام الله پیورنون سرب رحمه الله شما سرب